Kha kwamaho Eskom Vho-Mabuza vari Afrika Tshipembe ḽo swikelela thendelano na ḽa Maputo zwi tshi ḓa kha fhungo ḽa u renga tshivhaswa tsha gas u bva kha ḽa Mozambique. Vho-Mabuza vho dovha hafhu vha ḓivhadza uri khamphani ya Eskom I kati na u shandukisa zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwa Eskom zwi si tsha shumaho uri hu vhe hone hune ha bveledzwa muḓagasi une wa bveledzwa nga zwiko zwa muḓagasi kana renewable energy. Vho-Mabuza vari u swika zwino zwiṱitshi zwine zwa khou ḓo thomiwa nga zwo shandukiswa ndi zwa rathi hune vha ḓo thoma nga tshiṱitshi tsha komiti tshi re Mpumalanga. From a power generation perspective, this is an immediate priority to address the issues of generation capacity losses resulting from the planned decommissioning of these power stations. Of course, the decommissioning of the existing coal-fired power plants will drive the demand for new capacity. As coal-fired units and stations are shut down, it is essential that new capacity is added to the grid to ensure energy security. Kha zwililo zwo ṱahiswaho nga vhorambofholo vha mbia maswole vha kale Vho-Mabuza vho amba zwi tevhelaho nahone vho dzhiela nṱha mazhakanḓila avho. I don't think we have increased expectations of the military veterans. I think they deserve to be supported by their own government because of the role that they've played in the development of the country. Yes, there are basic things that must be given to military veterans. They must have a pension. Whether those who are recognized as statutory forces, your former defense force, but we must also know that there were those like the MK who were not registered. They call them non-statutory forces. Those disparities must be corrected so that all of them can receive a pension. Vho-Mabuza vho dovha hafhu vha itela khuwelelo mimasipala mihulwane ya mavunḓu uri I tikedze mimasipala miṱuku I sa nḓisedzo ya tshumelo kha vhadzulapo. We are requesting provincial government to assist and support municipalities in terms of making land available, put services on that land. Kha kwamaho mbilelo dza mahosi Vho-Mabuza vho amba zwi tevhelaho. We have got a standing formal arrangement that has been supported by the President, identified a few ministers to really engage with traditional leaders. They've got their own challenges. That indicates that from the communities where they come from, there are bigger problems. Zwi tshi ḓa kha mihaelo Vho-Mabuza vho khwaṱhisedza fhungo ḽa uri muvhuso a u nga kombetshedzi muthu na muthihi u haeliwa nga khani fhedzi vho tsivhudza vhadzulapo uri ndi zwa ndeme uri vha haeliwe.